Pengen na simang sakancin uya. Ya February jani kulruk sni tariko election again. Aru ya election antung MLA na vote rangko untaigen. Government ko untaigen. Aru bulsibawana namgapa sorkari ko salay na antung member rangko pasigen. Pengen ya election antung sakancin uya election jokon. Anjine pangnan development ko matna. Dengtang nam gediran ko matna. Anjini area ni dengtang ani ko nutna. Nam gapa sorkari ko nutna. Nam gapa member ko siatna. Anjing vote ko otninga. Aru ya plak kamran ko jusobatna. Anjing nam gapa sorkari ko majas kalde. Anjingnya kamrango mamang saloba jusok na jawa. Uni kaman anjing government ko nanga. Anga bangi akan jawa. Daripada simang na ya gamcat pi pa mangsa menggini katarang kusan akan naikin. Meghalaya ini political scenario. Ba political balwara ko na simang. Ya hazar gani kodok tam bilsini election ni balbara ko ismang. Kasi jente hills, Karo hills ni ko gemak ni kon. Study kaimun ismang niyak ngodi. Picture na men clear pa. Yan pakba. NPP ni sorkari ongtai gen. NPP yan sorkari ko ragtai gen. Aro dalo yarang ko. Masih nak kata nak simang songbat rango salam cina simang poraingin. Kasih hills aro jente hills ni dengtang sitting MLA rang. Dengtang parti rango ni. Congress parti uk zamaina. BJP uk zamaina. Endake dengtang TMC parti rango ni. Dalo ba candidate aro MLA aro leader rang. Naksam suwe. Yari bain pa hazar gani kodra katam bulsiyo NPP an government ko reply again. Ene masye. Ya plak leader ang dalo patiu nak pengha. Kusyuk inga. Ka donga ni donga. Dalba dhormanat sangma tikri kilani MDC. Sitting MDC biya. Dalo biya ba political situation gamba ko poraijo. BJP na ba vote one auto dongja. Dalo BJP ba haida saksa sakani MLA rang kosan mat naigen. Saksa sakani MLA ko raide sulkarip na batjawa. Biya ba siya ro na siman sakan tiba uya. Napchok biya ba NPP na. BJP ni resign ka imang NPP na napchok. Wala ke tentang constituency ang alo BJP ni member ang at ni party no mainga. Nidura majong BJP ni saksa dalgapa. Biya dalo dahil punga ko grunga. Former MLA. Grunga mang biya ba kusyok eh. Dalo NPP party na support ka na kusyok eh. Mini plak member ang ko resign ka timang BJP ni resign ka imang biya NPP party na napaincho. Baka mandiraman alo BJP ni ba? Ungkati ka. May nagaman? May na makangsi de BJP party na. Ya election no vote ko ni de auto dongja anin katinga. Dalu ni mandirang ba? Ya plak ko na may nagtuwe chansina nangin. Dalu TMC ni candidate BJP ni candidate lang rin, bayan mang? Tentang katalan ko akan gin. Tentang promises lang ko. Election is up manaw, tentang bosu lang ko gin na. Scheme lang ko gin. Ano na isimang na to gin. Government ko kode. Ya the plug scheme lang ko mat gin. Ano akan gin. Hindi ba government ko na mat gin mamat jawa, ikus kang niching ko. Sawa government ko kin na isimasakan chin uyat tinga.
Meghalaya gembakan iko mat singa. Unigaman angis kang kepan at semangna aganan ide. Anseng sawa government kuruk na singa. Badia dol black patinga. Badia partina got court ne. Anseng na sini maksongani rangko sukat na mat gen. Anseng area rang na anseng development ko na mat gen. Yakun ye. Anseng vote rangko ut na nga. Arawa partina anseng support ka na nga. Kenapa? Kalau main ni kan NPP na mandalang kusyok tokinga. Ya aku macam tersa canciat na. Kalau Meghalaya ni ya belsi bongani gisepo. Mai taki NPP government tentang area rang na development rang ko daha. Ya plak ko na semang niat po. Ya yang ba belsi bongani gisepo. Maximum ramarang ko. Haidar yang apa belsi korok bonga. Ji ramarang ko yang apa surkari rang thari hatsum. Ya belsi korok bonga. Belsi ni gisepo thari kepa ramarang na batte. Ya NPP government belsi bonga mangmango jika ramarang ko jika thari utna ha. Rengani cirang ko. Dengtang getem rangona song rangona. Jekon riang kepa belsi sot beri bonga ni gisepo. Riang kepa kecam surkari rang ut nama jacem. Ya kamrang ko jika belsi bonga ni gisepon jika dakyut nama naha. Actually tentang mahila group rang na. Tentang self-help group rang ko thariye. Lak beri ni cikmarang ko jika. Tentang group paksa jika. Join ka atimang. Dalu self-help group movement ko jika pat jika jo. Arya self-help group movement ni through. Actually makaparang. Actually dogo parang. Actually abitang rang. Bak nga daksakan ni rang ko. Recha beri kro na batte. Singa tangkap serang ko ya tentang grup rang na ote. Singa daksakan ni rang ko ot na ha. Actually kami ki cakap pa. Noktang rang na. Focus plus ni true. Bak nga grup rang na singa tangkap serang ko ot na ha. Lak ketam na batte. Beneficiary rang. Dalo focus plus ni tangkap serang ko manjok. Recasa sotsni bunga krona batte singa daklo tangkap pesirangko swalaha. Dalu Constituency 1000 bunga member ang mata. Dalu Constituency mangmangon 1000 bunga nuktang rang 1000 bunga taki tangkap pesirangko antan dari grup account mat nah. Baka na yung area ba dungko parang matinggit nga bebera. Jelangan matkuja Dari semang jajina nang Jawa. Mana yede continuous scheme. Belakang ikut mat gain. Nukam cina cina ya project ko, bas scheme ko namuk sungit cina ya program ko rakata ha. Aru ya program ko belsian tian nakin. Iko ba describe mo. Belsian tian. Ya election belsian nungja, bari yang apa belsian nungja. Mana ya program ko cina 1000 gani kodruksa belsian ni cina apa cingata. Belsi ketamuk na pling jo tahu. Belsigini, sorry. Pendegaman ya belsigini ni gisepo. Bak nga noktarang na tsinga tangkap pesirang ko sokatso. Aru bakirang ko. JJ area rango tsinga. Onda mat kujengetsim. Yarang na ba tsinga tangkap pesirang ko. Gen, andi ba? Ya de nokdang ni skim sanay. Nokki sao sakani de mat jawa. JKI NRI GSO tsinga card rango pangcake. Tentang MG NRIGS ni skim lang ko. Nengat sim wap sandakke. Wa MG NRIGS ni kado pangcak kita nokdang wise cika ya focus plus skim ko ba cika ot game aro dalo ot ninga uninga man jerangan mat kujacem na simang jajring na be ya ko na simang mat telai gen ndi man na simang ni likarang ko paperwork rang ko na me ot na nakin warang ko kembek ko cika election jak mono cika diakin dalo BJP ni manderang rekbai Ya program de BJP surkari central government ni ko natinga ani na simang ko sa bokinga aro thotlinga. Pengrang focus plus te Meghalaya surkari ba NPP ni program sa. BJP ni program obja. Prime Minister ni tentang program dong PM Kisan. Wa program de tentang sa.
ya focus program de tentang. Dalam PM Kisan ni problem ada mai? Ya PM Kisan on semang tanggap peserta ko maknas ko de. Dahil semang ni land document ko na gen. Bataran ko na gen. Dadan sini area de bakbata banderangan community land sa. Akeng sa. Nokmani bimongosa. Babade ba headman ni bimongosa. Unik man maximum. At sini palang de. Basi tentang arang de. Haida individually bimongo dongja. Aru yara lekarang dongja ni sel PM Kisan ora bakbata sini Garo Hills, Khasi Hills, Jenti Hills ni manderang ra. Ya PM scheme ni ba PM Kisan ni tangkap peserang ko tok jainga. Yarang ko sila change kana na main rakke kam ka asun. Diba yarang ko susukat na matza. May na India gemap na misung apsan niyam ko thariya. State ki sa mangmang na ko dungtangat na de na main tangka. Ya plak ko dekin singa da alo state ni singa ya focus or focus plus program ko tentang program ko singa Meghalaya state government NPP government ni tangkap pesa ko singa ino jakale mamang kon singa center che nangat gija dalo ya focus or focus plus program ko singa utninga unegaman NPP ni government ni ya focus or focus plus program oha gapan state government ni ba central government tangkap pesa ko dalo BJP ni manderang mai ko akan taping na public na dhomkiot ni na mai ko akan nga na simang BJP na vote ka jaw de na simang na nga banyak na mirong ko jawa PDS ni ya mirong na ko jawa ba tentang central government scheme mat baga parang ko ba na semano jawa ani dalo yarang ko bisong election ni sumaya politics ka lenga mandira na tum kirang ko ninga yada nam pa politics unja as ka pa ko kana skina ani ke mamang salaba party basie jat thorom basie kam kana nangja leader de ba je party ba antani muksumani ko akan bo ende ba de public na ba public ko thomkiot ni public ni vote ko public ko khenate public ni vote ko matgen ani khadong nabe dalo BJP ni akan ka pakatarang centroni gemak tangkara ko matatinga centrally scheme na ko tsika matatinga ani biswa kaninga perang yer yang apa belsi bongasa nongja actually Meghalaya state abat singauni Meghalaya ni funding pattern de center ni 80% aru state ni 20%. Aru Meghalaya san ja flux state lang na dakpa situation notice to. Aru ni kusako yade anchini constitution on ikode gambakon shiaha. Federal structure sa state aru center de apsan meliye phangnan kam karonga. Unigaman yakuda daramba tengtangat na jawa. Yade anchini constitution on Central ba state ba G government ba kan constitution the constitution ya ko de darang ba political party re ba mai ko singai ko change ka genin baya scheme ko jawa anya kana matja MG energy schemes kango ba donga chim congress somoyo daw BJP ni somoba donga igen ande ba state ko sawa chalai gen aru ya scheme lang ko chim mai ke namme kam ka na mat gen ya ko san chim chanchina nanginga Unika man ya dal ke pakatara ko agade otu dongja. Centroni scheme na ko bon kat kena. Centroni scheme na ko jawana. Ndegine dak namatja. Yan India ni constitution, yan India ni federal structure system, state or central government pangdan me liesa kam ka ronga. J government ba central ba kan, J government ba state na kan. State ni na kragpa scheme lang. Ba je program nangan ba je tax rang ko china na kra yarang ko darang ba bun ka na jawa uni ka ba na bakit sumay ko ra jawa ansing sakatchen ka dongay na ama dalu area ni koborang ko ba matninga na main field dalu tak duinga banga area Meghalaya state aro Garo Hills ni tang bakrang dalu NPP ni balwarang longin naminga dalu area ba Dalu TMC party ni ba mandirangat along patso Congress party ni ba sini jongko parang dalu party na paha
BJP party ni ba bakni baktamok saba independent sangat na pengana saba may bagpan party na support ka na pengana tiki do na neman kusyo jainga nakita lo BJP siya berok injo karo hils kumakot aro yan sel dalo NPP de yan bay donga pati sa mandirang at si kusyo ni dalo party na penga may nagpan party de ka dongani dong jainga ane bison cutting jo uniga man at sumba ka dong na ya election ateng checho matken dalu area bateng chegen aro atri sorkarian pelagen aro atri sorkari ko pelagen ane semaka dongai po ya yang apa belsi bongani kisepo da shu aga nagata dalu area na bakat sa development ni kamna ko natchok dengtang lama jalan na ko tsinga thariu taha aro bakat scheme na ko tsinga sanction ka jok riang apa belsi atni flat ni somoyo atni bakat dolong na ko ya cing sidat lemang ya aku mat pakang hasim nebabakan na simang ni MLA ni saraki kam ka niya sel krol kulat bunga ko cinga dalu sanction ka atemang namgapa dolong lang ko dalu na apa cingihan siman tamat game kuntang si yang ini po uni ka man takpa MLA ko na simang jakal na nga makang ciba cing jakal na makang ciba cing mina bolko taina dalu na men gisik na nge dalu biya kam na ko kainga anga dalu chief minister nge angni opiso asong matengo na simang ni MLA shilongo donga ko de angni opiso na de 100% sok paigen salam chin dalu ri ba changan tien mai ba lekha ko application ko ra paigen pasko ba danga de pressure ba matsakcha gisu sa chip lang ade aya iba tay jok te awang ba mai ko bade lekha ko ra pathainge di tan siang abis ko de pressure pa mai nak kira ba area state gemek ko ni na nga gemek ko da ba kalura ra do nam sawa ni ka de bas ko da kan ya awang da ba di ba bini pressure ka ni gemanan ba mai nak kin ba ka saisa public na kam ka na skisar ibenga thani personal gin na ucha public yana ko na ma pressure ka dong gin pe de aro kam ok jodi anti sin jama aro i pathaige wa san likha ko ra pathaige angni meeting ko ba meeting ko na ko ba bide singi donggen jokyo asumi dongaigen kanta katam iling jawa ye dakpa commitment ko ade longen ka shinka aro sugong chaka dakpa MLA ko aro candidate ko aro leader ko na simang matnaha na men na simang de rasong chana nanga kusyong na nanga aro makang siba ko na me takara nanga darang ba perfect ukja chief minister perfect ukja MLA ba perfect ukja gamagan mandisa uni gaman gwala ni lang de dungaigin paano ba kam lang de siya mistake ba wani chance tunga hindi ba ya mistake ko ba magsungani ko na ismang nibo history ko niyat po may naki mande kam ka at may naki dalo public paksa ko mongi nga may nakba dengtang development ko ra bay nga mande ni gisip ko nibo may dansang mamang salaba perfect mande ko dansang matjawa perfect MLA ko dansang matjawa diba dalo na simang namin rasong genang may na simang jat na song na aro public na kaketong kam ka pa MLA ko leader ko na simang matnaha ini man nga na simang sa kanchi ko mulas ka pengilang hayan tseng ku mong na hayan tseng yan pakte nam batte marjan na ko nemang at tseng na simang ni MLA ko at tseng siyat tayo na namgapa tseng marjan ko vote ko ne biko an tseng MLA ko at tayo na ane ya sumay ni bako ang na simang sa kanchi ko mulas ka election kurux ni tari ko again ya kurux ni tari ko na simang tantang ni polling station siya nge kitab ni noksaw vote ko untabo ane ya chol ko ay na simang sa kanchi ko ang mulas ka आज यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए हैं मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस आने वाले 27 तारीख में आप लोग आपके MLA श्री ब्रेनिंग ए सांगमा को एक बार फिर आप लोग जिताइए आज पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि NPP की सरकार इस बार वापस आएगी और हमें पूरी बहुमत मिलेगी इस बार हमें पूरा विश्वास है
इसलिए हमें ऐसे पार्टी के साथ देना चाहिए जो सरकार में रहेगी और सरकार चलाएगी। आज आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे तो सब पॉलिटिकल पार्टीज आज टूट रहे हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद बहुत लोग निकल गए। कोई लोग इंडिपेंडेंट खड़ा होंगे, कोई लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी का बेस आज टूट गया है, यानी कि उनकी जीतने की उम्मीद बहुत कम है। तो ऐसे पार्टी में सपोर्ट देके आज फायदा नहीं है। टीएमसी टूट गई और हर दिन टूट रही है। कांग्रेस पार्टी टूट गई और हर दिन टूट रही है। अगर कोई एक पार्टी जो बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो वो है एनपीपी पार्टी। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग ऐसे पार्टी के साथ रहे, हमारे साथ रहे और हमारा हाथ मजबूत करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में भी जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 5 साल में काम किया है, आगे भी हम लोग इसी तरह हम लोग आगे भी काम कर पाए। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या बंगीजा खतरा को आगाने संसद है इसमा सकाम चिकोन या मीटिंगुना रिबानीना जिसे कातुन गमक्षी आगा मथेले आंगनी आगानानी को यानों दोंचुना कुसियोगा तो को पैसो लाइसमा सकाम चिनान पत्नीचिना अचका सोंग मेघालय स्टेट और एनपीपी पार्टी थंगबांग चिना लाकुन मथेला